Yini? Angisabuya lapha, buya lapha. Kana mamengo sevuthiwe mawele. Buya lebhuku lebheki. Ufukeza ukhona uyibona evuthiwe. Hayi. Ufuna ubale ngayinye. Ufuna ungitshela izingane lapha. Mawele nibhala isihlahla sonke samamengo. Kanti manje ngithini andike ngitshontshele amamengo la. Alright. Let's count. Wona ubala ngapha ungaphuma le yakho inamba lami ngibale ngapha. Hayi. Ubala umuntu oyedwa. Okay, asibala sambe mawele. 1 2 3 4. Manje baleke enhlizweni yakho ke. Alright. Kodwa wafunde ebhuda. Le isingangisiza right. Wena usule ngaki ngapha? Mina ngizuze ngapha ayi5 kuphela. Mina amehla waboni kumbe ngamahlamvu kumbe Ngapha. Hayi ngapha kuye kule 3 mawele. Anjalo ukuthi vela sizala ngesihlahla lesi. Lo nyanga sizala. So ngapha kule 5, ngapha kule 3 kuye Sethe phela into yokubhala. Ungabhala, ungayibala, ubhala inamba 2. Yeah. Ubale inye 3. So isabhalele. Ubale inye 4. Bamba ukuthi ngapha 3, ngapha 5. Kadathi sembalile mawethu. Ngutshele ngathi 5 nga 3 nga. Kathi ngilokho embala ngibala. Isihlahla sonke lesi indaba sawo siba lamamengo angu5. Mawethu kathi ime ngisizalisa isihlahla sakho. Uthi kunjani? Khuluma loba njalo. Hayi kanti ngiyabuza mawethu. Ngiyabuza. Hayi lapho ungafuna yeke namanye.